kinongsyong dukan giba penbiang bam penbiang di ha kapor election jit MLA kabeladap ha kabalabun bun sin kilalit banbu iga jingtho sya ka office u deputy commissioner ban pelait no iga pisa kabala kenjo sya ki paulak tingka kabaki dehok ban yo mendakas ngi khat sau terik uno pra arajar arpulai ru kinongsyong dukan ha ga jingya senran lang UMDC kanong po constituency uba balajit rani kilalit ban kendo yo arpit upadaya ubade deputy commissioner karibhoy district ban kerpat halor gajing sakot ketika pisa kabaki khatway tali kidukan kidehok ban yo haba ay jingkran nakaliang kinongsyong dukan bam hakapor election kilaong balabun sin kilalit ban kerpat si udisi ban pelaj no henrekat haduk kekenti bamentaru kimpat yo ya ketika pisa henne kesngipat udisi ulap haap haduk kekat kendai terik mentau benai no pra arajar arpulai kumta kinongsyong dukan kilaong bakin up satang ya ketika sengi nagi bor district kilaong ru balada kimpat yo ha ketika tarik balaong kumta kin hap ban le daka RTI ban yo ya kejing shisha bat kilaong ru ban nakaliang udisi ulai yatu baka pisa kaladon henry ompat la ban pelaj ya ketika pisa ki nongsyong dukan kila penpau ru baki dap daga jingling a ya ga jingle jong ke sorkar bat kabala penjenjar ru ya ki shikat de namar ga jing slam jong ki ban pelaj ya ketika pisa namar hakis nam ki ban wan ki wipat ki election kila jan henry wat ya ka barem ru ki empat la ban penku takasni la de kasin ka ba kat no su kami ngelawan ni CDC la bunsin mo ngelawan ni cipusin la bunsin ngelawan ni ba ni terpat amata tibil juni ke bangilaya ai kapan biang ka bam gadi ka por election hadu mentangi pa ke sai a te matakasi pa DDC la on ni ba ila ai ni kata deadline hapo ka kandai tarik ba yun ai kata clarification so long mariong hana ka pisa kala don re ipa dio e sanction te diom yang iba hapo ka kandai tarik pisa penlait eta pisa te ni apps tang kata kandai tarik ni kumno kini ka perlu ni kia ong mo namar nilaya isya hadu benta kumbat ngidang sa kan ai de sini ya ngidang yo tang marsan 1000 mo hau benai Januari ada ban skatugi hau gajing ai bam cini ke dei ngila sedang na 2 Januari matau senem tengi dang yo tang 1000 ai hadu mentangi pat yo IRM tengi tip balai haba hakiri gi district de kapisai kila yo bisa kanya tensoi no regi hang ni tengam tip balai na ke election commission kan ai bisa trai gari bohai ne balai ne ba ngimdan bayo bisa menor mo te i smogyao do kata-kata mangiki balapan biang ya kabam kadi namar kinong ai mari ni mo tiba ai do tiba ai cep kinong tiba ai version wat kinong trail himla ka bansiw do menta teng kilong kila ya trai kila yo bisa tenre ni klemyo do mentaro kumba kana no try ka poi ka dar padang diyo pi kibil dingi di banyo ni baro kada kipo chaneng ni ke kipaja kolak kaneng bagi kolak bun kiba har kolak kiba lay kolak kiba hadu san ko tam rong su modon kalau nemo alor jong kini kejing yawan jungi mentah ni namar ba kani kamdi tang kasin do banikong namar ba niyo ban supply ba matbiang ba matbenta kini ki trainers mentah ke election hadi yung menai match hadin bala dep ngilawan ni kendu UDC tinggi lawan yang kedua bania itu ini bangla dep somel di bil tinggi kuat bakin pelai kloy ya kapisa nomor ba sisin bengi pendeng gabam tinggi hap do bansiu ya gitu ki supplier di kumaong ikong mentan mo itu ginong pendeng do pendeng ration berapa TMD tang kataro i nakaliang i ong ila ai ka asuran TMD tang kata ilong ai ka jingtho tibar khoi ki khatway teligi kantin ki ba supply bam ngila bu ka jingtho ngila ya sailot ngila ICDC hau benai March hau April ngila pan poite adin kata ngila wani kendu biang UDC wong ba ki kumba sim respon atau kata wong ba minder sanction minder pisah ka jingpet i jong kolong ba ka shortage pisah ka kopoi ka pisah ka duna mla ban pendiang tengi kata kapor ni no ito ro ko ki city social hau benai mi berpoi to city social so ban ya tu problem ke jungi rei nang te ru gimi ora skon te kumta ngila suwan ni be hang ne polisi office
kini perlu besong kantin hang niru bokli gili mi man kapor mangiru man kapor ngili mi ban kepat itu si boleh ban kelaj no yang bisa tinggal ai apu ap siap to te mata la janda si selem jadi ke problem menta kalong ba ia baru khot baya supply mangaru ngadon betang ta mari temen jungai dan dukaan balik supply te ke pressure kawan na bentai gitu kinong pendiang pressure kinong pendiang mo kan di kapor mi haban clear kirang don bisa bahagian clear te kita kan ni nang yai up di sini kelaj no makat bawan wa aji krimen bahkan laj kelaj rei menta kasni ngilawan kita sudah wan ro ni katayo baladep ngaru ngilawan mo menir giwan ni menini kami kendu ini rei ke problem ini kalau kata budusi di ban clear no maka kun gajing tip maka pisah kaladon ni kumbong ikong ba audisi umpat don authorized ba pelaj ya kata pisah berapa upan ya kata sanction ba unyo ban release ini bisa di kumbau uang mentan uang kalasai da undung upha no ya ni ai ka report sa selong ba uang yangi ba wat khat khanai terek ba nya sakit iki tengi kan nilai kiran syai kau jung disi bengi ngin ko ai nai terek ngi ko pelaj no pisah baladon feeling DC head jong ke district ada ke kamram ke jong pi bakin pressure seka department jong chief election office support selong dan ni siano no bentar lembaga finance ba PD ban yo ban plat no ingi nomor 2 di district di supplier bam kila yo balingi han ingi yo ni file ben mo ke jing le ben kala long plat ya ni ke district ke jong ingi kinong supply bam nomor 2 kiwi kila yo mar kandiat kat mangi bakin biang bam naduk diwan naduk mentangi kami ye te kado gaji kata yang ngiru marnya haban siu ya itu tiba pendiang nampak ini kan mengilak ban pendiang maka ni election MP ru kalah hajan mentah lawan sawi election di mentali ke dubnai Christmas baro kajing durkam gadon be habaro khot kalong yin kalong sempe i kerpa di udisi bo dewan pelaj no kata ke ba i kwa bangi da kapar ro sokar no bahkan simkia lo kadi bahkan perkhatlem yingi bedon pok di district tiba pendiang ya ka bam nak mentak election ba kinyarap lem yingi pan pelaj no ini ke bil ba tunjur gini ki MLA bedon pok district ke jungi mangila petip syaki suwa kene ka session ban syom re tu se imsim la yo nu so bami lo kata ida karpan tak ba burom ni kinang mikmat to ribu district ba ki officer tiba pek ya kene kan makin yo akan pelaj no kene pisah namar kamdai ka pisah ka ba UA mo kamdai ka pisah ka ba tak umset ka bangi haban tenmi ni haban tenbiang ya kejung kambar kan tai di bangi kwa bangi wan tak simbat ko kelingin pek ka iga baja kat kanai trek ada kam sesok tingin bersingin haban pan tak RTI ni haban ya syakmat lan ni haban sini ka no ka strike ka bangi haban nek nak yang kejung tangkatai